ngase phongkiba tongan tongan ba manipuri si phongsing digi maruebi ipausing myamna thamsigi ahanbada sanalaiwak pausi digi khongkasaraga BJP lenga ki matam sida manipur drug ki factory onthokle haina congress na maral sikre manipuri singbu arjun gi sada naudani haiduna amit shah na puwari ulan uhalle ibobi manipur numinini gi khongsata laklam kiba union home minister amit shah na manipuri singbu arjun gi sada naudani haina manipur gi puwari bu lan uhan tokpina bonare Congress na lengak pairinga gi matamdadi Myanmar dagi naron drug khara pushilak do hojikti Manipur drug sungpham factory ga manarakadori haina hanagi chief minister amasum Congress legislature lusingba okram ibobina phongdokre ngasi nungthil Imphal gi Congress office ta pangthokpa pawi mipum manda Congress legislature party gi lusingba oibobina hai Union Home Minister gi khongsat aduda Manipur gi puari pu lana wan thokpi khiba adu leibuk thibani puari haibasi aran ba mata yaw ya banati puari gi matang da authority sar ge hektamak pangang ngang basi akiba phawi home minister masum chief minister na puari gi maram da irai line hektamak hairi basi manipur da larik lesu hoitaba puari muna khang da ba mi ngak ta leibugum khanbati sumloi ai khoi bu kyarak hanna tambi bangam laba historians mayam lairi basina chi nainara soiki mahabharat ki matam da arjun na manipur gi ningo lorga sada naudana Kurukshetra gi lan yaw ki yaw de habisi akhang hai sina nainara sanu masi lebuk thibani magna makha tana hai lainga khai bisi hana degi makha sa tharak pani mamangi lainga amana tawramba thaba adu loiramdaba tarabadi makha tarakpa lainga aduna luishin ba hai bisi democracy setpa laiba amada tawnari bangaktani hek hairuraga congress ta hek taina ba sida wafam khara sengtok ningmani prime minister Narendra Modi na lusingba lainga si laktringai da Manipur facility amata piramdabagum no hale Manipur masasing mapana satlaga doctor tamlambado hojikti mapan gi miyoi sing Manipur laklaga tamnare haina phongdoki masigi wantok asi samna phawi rims asi Assam yauduna awang nang paki state singna punsilaga lingkat khibani masida Manipur gi mapan gi mahiroi kya rims hek lingkat padigi maitamduna laklabani mapan gi postgraduate tamlibani Jenims asi Congress ki matamda ingmi haibanati Medical Council of India na recognition hek pi banumitegi sit reserve taraga mapani ki mahiroi kya doctor tamduna lakli masi BJP lenga klaktringai digi satharaklabani NIT da mapalam digi mahiroi kya yamna lakhrabagi yingbiyu Congress na karigum amata tawramdabadawna ngangba si asumhoiroi magna hai Union Home Minister na Congress ki matamda look is policy hairaga yenglaga leirami adubu BJP ki matamda ek is policy hairaga thabak haure hairiba thaba asi yamna hektamak tawrakadabu ninglugane adubu thoidok po hong malaiti awang pok maru oina Manipur si khanong pok Asia gi lebak singa samna halaga hena sakhut kadra haibigi wakhalonda hanagi Prime Minister Dr. Manmohan Singhana look is policy si autokibani loinana Thailand Bangkok Laos samnagadoriba lambi si samanana bohona kibani UPA lenga amuk hana laklamba tarabadi khanong po Asia lebak singa samlamba lambi si loiramba siyai adubo BJP gi ek study thoina ahongbu upa phangdeki Manipur Congress ki matamda Asian Development Bank ki senthang na Imphal gi thawal phawrga kasum kulen phawba siamba loiram labalambi Union Home Minister Amit Shah na sanga khibani madukari sukaide taran oi Imphal gi more phawba ADB funding na shamlam liba lambi loinana Imphal haplong baya kangsuk lambi semagi thabak hauram labni Imphal ring road asi Congress na semba hawba ngamlamdra basu soidana ek is policy laklabanina semba lusingani khalubasi thoina ahongmudi Union Home Minister na Sangaramba Chuchangpur Medical College asigi mamangna Jenims asi Congress ki matamda linkhalamani maramasina Medical College ama lingbada kari sangbagi habadu khangba kharalai maramasina singda lingnaba honabada Chuchangpur lingnaba cabinet na warep lawraga thamnamani masigidamu district hospital Chuchangpur si phamung samadagi jahumda hengat halamani loinana Medical College amagi lam ekar kunga manga asi khaktuna thamnamani Ibudau margin asida integrated mega tourist project haina paket pahawram labani loinana polo si Manipur gi hokibani haibada malim gileba amatana yetpangam dana lairibani mitamasi hana sanction taram labani loinana kadaide sagani haibasi hana tanaraga honaramani lamasi haingang dagida natana khundrakpam AC dagi ekar sahum lorga sagol yopum amasum
रेस कोर्स हापलगा सेमगनबो होनरिबनि मफम अदुदा सगोल मसा पोकपा होरमनबनि मणिपुर पोनी पॉलिसी 2014 असिगी मखादा थबक ओइना ओंथोकलगा पोनीगी सनाफम असिसु सेमगतपगी तंगाइफदबनि पोनी लेरबसु याय लेतरबसु याय मितम अमा थमलगा लोइरे खलगदि खंद्रे मदु नत्रबदि सगोल योपगी थबा असि मितम साबग लोइदना पुन्ना तोहनिंगाइकी अपस्पागी मतंगना हाय मणिपुर पैरामिलिटरी फोर्स अपस्पागी मखार लमदम असिगी इचलिसा सिंग येंगनिबा मसिम सथरिबा मियोट मिने असि का हेनमनख्रे सेंटरना यारबसु याद्रबसु लेंगाक तुद्रबसु याय हाइदुना सेंटरना तौगनो हाइना सरु खरदगी लथोखिबने खुलाई पाइबगी इरांग लैत्रे हाइरबनिना लेमहौरिबा स्टेट के अतै मफम सिंगली अपस्पा लथोकपदा करी काइबि हंकी अतोपा पावमना रियोबर्टा मिसिद सेनबा मियोय अमा फारे ममांगसगी डिसेंबर 19 गी नुमिदांगदा मांगखिबदगी थीबा खंगना लेरकलबा matung Nagaland gi Khuzuma area di Ashiba sang wena fangkiba Bishnupur district naso awang leke ward number 2 dagi yang le Priyo Batra sai ni fugani pan apo kesho gi misi siena bani haba miwema Irilbung police station gi osin lusung timma mana ngarang phare police gi phangba pawda phara ba miwe du gi maming Haisnam James sai kuntra ga mathu apo pa Haisnam Kumar singa koi Impal West ki lamboi khunang khung dagi ni ma ngarang mayum dagi phabani पाउशन मखातना लेखिद्रबा प्रियो बत्रा हाइरिबा मियसी इको थोरगा मोरिया मदि दिमापुर न पैसेंजर सर्विस तबनी डिसेंबर 19 गी नुमित अदुदा महाकना मोरिया द पैसेंजर थिलुराबा मतुंग नुमिदांग पुक मापलम ताब माक दिमापुर सतलगनी युमना संगमरोई हाइना माकी नुपी द फोन तोरखी मदुदा कनागा सत्तिनो हाइना माकी नुपी न हंगमदा हाना समिनबा मतै मनाव अदुगी हाइरमे हाइदि नुमित अदुदा पाउ फाउनखिबा अदुदगी माकी फोन अदु रिंग दि सतलगा पैखतबदा सिंगनबदगी बिष्णुपुर पुलिस ताउगी पथासिगी अनिदा मिसिंग रिपोर्ट अमा तौबदगी थिगतबगी थबक सथरकपदा प्रियो बत्रा मीना हालगा होंदोकलमगी मोन नागालैंड की खुजुमा एरिया असिबा सांग ओइना फमंगखिबने माकी इकोबेन अदुना हाइसनाम जेम्स ना हाइनौ पोकता लैबा रोशन कोबा मिवे अमदा लुपा लाख 2.50 द बंदन थमनबने फारब जेम्स गरा अयुक पुंग तरा मखैरम ताबा मतमदा बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन सिनखराइरि अमरमदा लैखिद्रबा प्रियो बतागी असिबा सांग दुंगसी रिम्स की मोक्ता पोस्टमार्टम तौरे अदुबा हौजिक फावरे असिबा सांग अदु लौद्रि मिसी असिगा मरि लैना सेम की जेसी ना हयेंग तिदिम लंबी बन तौगनी तौरंबा दुदि मियांग येंगलगा हंदोक लहदि अतोपा पाव मदना सकनाइरबा थिएटर गुरुनाबा वारे पदमश्री लैखिद्रे चीफ मिनिस्टर याउन अवाबा फोंदोकनरक्ली मणिपुर थिएटर अमदी सुमांग लीलागी सकनाइरबा नबा वारेपा पदमश्री एवार्डी ngasi ahing nongyai matung pung 12 makhai tab rom tab matamda taibang paul thadokre naba warepa kumza english nga magsama pangani fuguma thugi october 13 ta hobom marak thingel ngangom lekai de poki masagi sei mar fuguni thurom sukre saknairaba si theater amadi sumang lilagi director suirami theater center manipur gisu president oina thopurami loinana academic subcommittee manipur state sumang lila council gi chairman oirami sayang khige mangarum sumang lila amadi theater ka thoktunara lamasibu sokhonaba amadi anobo mahairoi tapi tambi bigi lambi da thawai yauna khonaramba loinana tungan mana kya spangki mangna sumang lila humpugi matakta direction piki masida laigi masa ngasi dikhangle japan lan naton sabigi basanta madi atai maming leraba lila kya direction piki bag loina mangna phangkiba award singi manungda singthaba yabadi padmashri award 2017 national biocentra sanamni 2018 amadi lifetime achievement award khani ngasi saknairaba sina taibang paul thadokraba matung mak ki thawa yaudrba sibak sang adu amuk state ki thakta ikai khunana bagidama imphal gi palace compound lebi ibm sumang sanglenda kaijawdu puraktuna miyamna hekalekatamki hekalekatamba luikraba matung aroiba mathong mungam pangthona bagidama mak ki sanglenda amuk pukhi anisu pawshna makatana phongdurakli amaromdana ban handokre Wai Priyo Batrami Shiga Mari Laina Haying Janawari Mapani Ayukung Taruk Tagi Tidim Lambi Bantawani Tauramba du Miyam Yenga Pung Nipugani Pandu in a Bangi Kongsa Handok Lahina Zesigi Publicity Secretary Lesson Measure of Photography Naso Pantong Misidu Mari Lena Punkipu walk at me from the Sergiakiva Zesigi Publicity Secretary in High Young name Priyo Batra Miata Sina Basing Shibigi Seraktivu Imung Manungi Kudong Sata Basing Yang Lupa La Kuntra Compassion People in the Lenga Kimeke Imung Munungi Mio Singa Sana Lenga Kitabok Review Magna Luina Kiba Ikoben Imung Munung Shinavu Zeshina Talib demand Singa Pung Nifugani Pan Manung the Pidravati Ashibak Sang Low the Vatanatana Makal Kagi Akan Makunjang Sing Sanction Nana Vashem Sade
अतोप पाव मदनमो पंजाब ता हेरोइन केजी कुंथ्रागा मथुगा कोनना आर्मी सिपोई फारी BSF अमसम सेंट्रल एजेंसी सिंगापुर सथब ऑपरेशन अमदा पंजाब पुलिस ना फाजिलका डिस्ट्रिक्ट ngarang केजी कुंथ्रागा मथुई लुम्बा हेरोइन पैकेट कुनगा मपनगा लोइना आर्मी सिपोई अमा अमसम माकी तेंगबांग बमा फारी Hyundai Bana कार अमदा नंथोक्तुना सिननब होनरखिबदा हनकोपता पोस्टिंग ताब मसागी से कुनगतरे सुरब सिपोएदु डिस्ट्रिक्ट अदुगी महालम खुनगी पारमजित सिंगा कौबदुगा लोइना फाखियना पंजाब DGP ना हाकि अमसुंगम खगी फेंसिंग अदुदा पाइप अमगी मतेंगना पाकिस्तान दा लेबा स्मगलर सिंग पिशलक ड्रग सिंग अदु लौरब मतु मियु एनी अदुना नानथोना बहोनरमखिबनि हाइना Ferozpur Range DIG Ranjit Singha Dilon Hakenesu Pausna Fundurakli Makasa Tarapoina Pongna from Pausi to get to Pomaru, Paukram Mamna Tamzage, Congress na Yumpam Yaudu Maral Shirakpagi, Ein Gimatin Lorgani, DDO Amukta Oiraktana, Karam Shielana Season Habigi SAR story no, Rajan MP Shishi Manipur Pradesh Congress Committee na Rural Engineering Department ki Additional Chief Engineer in SARS Oriba KH Rajan Singama su Manipur Government ki Joint Secretary NG Robin gi matat shirak di yumpam yaudu moral sing sigidama ain gi matik norgani sanglaba service carrier sida DDO amuk to oiraktana karamna selana sisnai haidibano haina Additional Chief Engineer in SARS Oriba KH Rajan Singana phungdokre MPCC na shirak di moral gi matang na ngasi pawmi singa unaba amada Rural Engineering Department ki Additional Chief Engineer in SARS Oriba KH Rajan Singan hai Maki service re-engage taukiba to Manipur government ki cabinet mifam gi ayaba yarba matung rural gi matung ina contract basis ta sengdokibani Rajan hai ngasi phawbagi manungda lai mahaki mathakta PMGSY ga mari lenaba kariguma case amata liti Maki sanglaba service carrier sida DDO power amukta lokidri DDO power laitana karamna MPCC na maku karamna senja thumja tauba amasum miyam gi sel manghanba oina uhalibano Maki service re-engagement gi order ado rural development gi joint secretary oiriba NG Robin di suknatagi ginetari authority am oina sign tauba khaktani hiramasida joint secretary NG Robena aranba mata taukiba laiti haina Rajana phongdokhi MPCC na matawkram na PMGSY da lupa koti lising amag satrit lana season na kre haidibano hanglatuna Rajana ki ngasi phawda PMGSY gi dama central government na pirakiba senpham singi matang na sumamang na kankre PMGSY gi lupa koti lising amag satrit ki scam da case Rajan masumhak sine haina MPCC na maral siribasi yumpham yawdaba aran wafni PMGSY da lupa koti lising amag satrit ki scam thokusuliti aran me yumpham yawdaba wafam da mi amabu hekta maral sijunduna mi adugi ikai khumnaba mangana bu khona basi haksina lobuga loinana Congress na asugumba aran bu wafam singa si phongdokibagi dama soikre haina sengdoknabagi dama legal notice pikre kariguma Congress ki mekedi sengdokta patarabadi makhatana ain gi bamating loduna thengnagani hainasu case Rajan Singana phongdokhi hari Amarom dana Sainara Ashiba Puthokpagi lakpada truck na thombada mi taraga mapan sikre nongpok Sainagi Jiangxi province ta Ashiba Puthokpagi procession amada truck amana thomjin gibadagi yamdrabada mi taraga mapan sikre amasung kunna sokre haina authority singi phangba pauna haidi official oiba media gi tentacle report matungina asoba accident adu Nansang county da thokibani amasum soklabasing hospital admit tawkre loinana thawdu odugi matanga thijin humjin bhawkre sohaidi makhasa tharak poina to papa mana hoyelan pawdigi lokhasaraga MLA kunga mapan gi matata file torak election petition kuntraga manga election petition marigi makhata ba wayel January 10 da pangthoklagani Mamangsagi February kungani panamas March mangar tangkak ani thona pangthokiba tarani thui suba Manipur State Assembly election da mai pawlakraba MLA humpugi manungdagi kungi mapan gi matata file torkibi election petition kuntraga torki manungdagi ama withdraw tawkraga lemhoriba election petition kuntraga mangagi satharakliba wayel gi makhata sarukta tha sigi tarada MLA marigi matata file torakpa petition singi wayel sathagadori Thasi gitarada High Court of Manipur gi Justice MB Muralndas ki bench ta makhata wayel sa tagadoriba election petition singdi Khetrigao AC gi MLA Sheikh Nurul Hasan amasum atopa miyo ahung gi matakta mikhala duda mahaka lamba tawnukiba Nakam Indrajit na file torkiba election petition number 6 of 2022 amasum masiga mari reina petitioner na file torkiba
miscellaneous case election petition number 119 of 2022 amasung MLA Kimnio Hawkip Hangsing amadi atopa miyoi taruki matakta Ken Rai Khan file torakip election petition number 34 of 2022 ni matter asiga loinana Kimnio Hawkip na Ken Rai Khan amasung atopa miyoi taruki matakta file torakip election recrimination petition number 30 of 2022 Ken Rai Khan file torakpa miscellaneous case election petition number 131 of 2022 amasung Kimnio Hawkip ki miscellaneous case election petition number 66 of 2022 yauri adu nomin asida bench asimakta makataba oyel gidama list tawriba atop election petition MLA Srokhaibam Rajen gi matakta arubam ibotomina petitioner oidana file torakip election petition number 28 of 2022 miscellaneous case election petition number 192 of 2022 aduga MLA masana arubam ibotombagi matakta file torakliba miscellaneous case election petition number 175 of 2022 amasum 8 of 2022 ni nominated the High Court of Manipur gi Justice Ahanten Bimol gi bench makatab oyel gidama list tawriba election petition na Kumbi Assembly constituency gi MLA Sansam Prem Chandra masum atopa miyoi nipan gi matakta Ahantem sanjoina file torakpa election petition number 13 of 2022 Ningthauzam mangina Ahantem sanjoya masum atopa miyoi ahung gi matakta file torakpa election recrimination petition number 8 of 2022 amasum MLA masana Ahantem sanjoya amasum atopa miyoi ahung gi matakta file torakpa election recrimination petition number 7 of 2022 ni haidi Atopa pao manamo MDFI chalairiba singdagi mitna singna laibiu makoi gi maramda I pao pibiro KSP Manipur Development Financial Investment MDFI gi mingda masigi mastermind amasuma ki khutpuna miyamda sathiraba ponzi scheme ama sathare haina kangnipa Communist Party KSP gi Information and Public Relations Department gi Deputy Secretary M Punshiba mitaina numit khrani gi mamangda marilena buwapam sing phongdorakraba matung asisu party sigi mekedi gi makhatana thulakpa siror amana MDFI chalairiba Nurul Haq amasuma ki ko culprit singdagi marilena bamiyamna mitna singna laibiu masum makoi gi haukraba masum haujiki web ipau sing party da pibiro aki haidi siolosina hai MDFI gi marumda lupa multi-crore scam satharikliba mastermind Muhammad Nurul Haq Allies case sanayamagi maikedigi mana satharaki scam sigi victim singbu apang masiba masum lana lamjingbi thabuk makhatana satharakli hari thawong asimak makna ngasi phongma pauksi mada aranbo wafam singni haiduna singdorakpani haidi numit khrani gi mamangna party na miyamgi mitnako oinabigi dama pauksi singna phongdoki wafamdi MDFI bu register tawi haiba Bombay Money Lenders Act 1946 asi hawki kumja English ngani taraga marida repeal tawkrabani haibisini adumainamak Nurul Hasan gi mekedi aranbo wafam phongdoraktuna MDFI Act asi gi October 13 English ngani taraga treta BML section gi makhada register tawbani haiduna phongdorakli wafam asima aranbo wafam ni haidi leba asi gi constitution gi matungina money lending gi thabak thoram sing asi state list yawi RBI gi July 24, 2007 gi report of the technicals group set up to review legislations on money lending list asigi annexer 3 list of money lending laws in India gi matungina Bombay Money Lenders Act 1946 asi Maharashtra masum Tripura da katsana kadabani haina pali hari adumaina Manipur Gazette number 124 gi matungina masum TIS manau ko additional registers of cooperative society Manipur Bombay Money Lenders Act 1946 ki section 3 gi makhada register of money lenders oina appointment pi khibegi matang so party na khangi loina Register of Money Lenders na pangthukadaba thabak thoram singi manungda Bombay Money Lenders Act 1946 pu Manipur and Tripura gi Act number 30 of 1950 gi matungina akaknaba provisions sing pikibani haiba provisions sing adu kumja English nga magasama pan gi yang kai gi mapanda matamadu gi anawa union territory sing su sanan kibani adu haujiti kumja English sing ni taraga marida Bombay Money Lenders Act 1946 asi masiga haurakpam oiriba Maharashtra da muthaikraba maramna ek asigi kangon sing leitrabani hadi aduga Manipur amasung Tripura da lehauriba singsu akaknaba amendment singi matukna leibani matang asidadi law making body na ngasi thokliba scam asigumba ama thoondanaba sapsaba logeba framework ama semlamdaba asimaksu ikai ningai ni hadi
ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯣꯍꯥꯃꯗ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯒꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤ ꯂꯣꯟꯗꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ unincorporated bodies ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ UIBAC RBIꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ MDFI ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ immovable ꯑꯃꯁꯨꯡ movable propertiesꯤꯡ ꯂꯦꯞꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ MDFI ꯑꯁꯤ Companies Act ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ RBIꯒꯤ ꯅꯟ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ MDIꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ MDFI ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯠꯊꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ MDFIꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ MD ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞꯅꯍꯣꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 19ꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ngasi ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ CRPF ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯔꯕꯤ ꯑꯪꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯂꯥꯏꯇꯤꯅꯤ ꯑꯂꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 19ꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ KG 3.5 ꯐꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯁꯔꯃꯅ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ CRPFꯀꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯕꯤ ꯑꯪꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ 4-wheeler Bolero AS01MC 4996 ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ KG 3.5 ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯐ ꯀꯦꯁ 246 ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯈꯟꯗꯀꯔ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯍꯅꯨꯔ ꯃꯤꯔ ꯆꯍꯤ 22 ꯀꯧꯏ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯕꯥꯂꯥꯄꯦꯇꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ consignment kya phabagi thaudu laikre ngasi phakiba yamlaba drugs ngasi matau kramna manipurdagi state aduda pushilaklibono haibagi matangda Assam police na case ama register tawduna thijinbagi thabak sataba hokre hairenisu pawsna sumakhatana palakli hausukoina myam pawsi matang ase lusinjarage amasu myam pun anobabdik ngamina sainisu channel sigi mekedi myang from sumakhatana thamjari